Tvojim sjajem obasjan, cijeli svemir razdragan, ko ružičnjak nasmijan, hej Mubarek Ramazan. Tvojim sjajem obasjan, cijeli svemir razdragan, ko ružičnjak nasmijan, hej Mubarek Ramazan. Tvojim sjajem obasjan, cijeli svemir razdragan, ko ružičnjak nasmijan, hej Mubarek Ramazan. Domaćino ćemo pucat večeras. Ako Bog da. Možeš li evo za pratitelje portala i koji budu gledani na internetu, evo večeras smo sa kakanskim topđijama, već postalo tradicionalno, koja godina, evo odakle ideja, kad ste počeli? Pa 2016. godine smo došli na ideju kad nam je rijeka odnijela Cevo, Bila i Mlin dole Jaz. Ovu cijev smo našli u Jazu i meni je ideja bila da ovdje napravimo top za Ramazan, da djeci donesemo veselje. U stvari imate dva topa, vi imate, jel? Jeste, 2016. smo ovaj dječji napravili, probali, djeca zavolila, onda smo 2017. napravili ovaj veći, sve je znači ručno rađeno, od štendera za struju i ostali vodovodnih dijelova. Tu ima, kad je pravljen 6. mjesec 2017. Ovo je sve ručni rad, jel tako? Sve je ručno rađeno, i točkovi i Hildo nam je donio nosač od kamiona za ovu podlogu, Muamer. Isto ovaj nosač, tako da smo svi sudjelovali u sklapanju ovog malo većeg topa. Ovo je jedan komšijski mahalski top. Džemata Luka, pošto nam je džamija vrlo blizu tu i nas čuju u okviru ovog ovdje našeg džemata i svima je drago i vole. Svake godine pitaju hoće li biti topovi. Kakav je evo osjećaj, vidi se na internetu, pojavljuje se uživo, tradicionalno je postalo ispratiti vidimo tradicionalna nošnja. Pa još se trudimo da pravu bosansku tradicionalnu nošnju dobijemo, nabavimo, kupimo, ali eto do sad još nismo, pa bit će, ako Bog da. Evo malo ćemo Eki sa nama. Može nam se predstaviti, evo ja ako govorim Eki, mi se znamo, pa Ovako, Ekrem Mehanović, Kakanjac, džemata Luka, Topčija Kakanjski, znači... Turski fes. Turski fes, Turkije, naravno. Selam za sve pratitelje portala Kakanj Info i pozdrav za one koji nisu islamske vjeroispovijesti, za sve one koji nas prati iz BiH, iz dijaspore naravno, pa iz Turske. Naravno, ima merhaba, askeri i arkadaš. Znači ovo je jedna, čuli ste malo prije kako je sve ispalo spontano, prije 6 godina, to je tako Bog da, pa se rodi ideja i onda se organizuje tu ekipa, komšija, rođaka, svak na neki način učestvuje sa određenim udjelom, donira neki dio, da neku ideju i to tako kad se ima dobra ideja, dobar nijet kreni samo od sebe, jednom topa pa drugog. Ovo je jedna jako lijepa stvar, ostalom to je sunnet jer unijeti radost u srce svakog čovjeka, odnosno radost u srce vjernika je sunnet znači.
a mi naravno svaku noć uz Ramazan pucima iz iftarskih topova upravo slijedimo taj sunet jer unosimo radost znači u srca. Svaku noć nekoliko minuta pred iftar vrši live prijenos znači ispaljivanja. Uključimo se nekoliko minuta pred iftar na Facebook. Značajan broj pratitelja je tu koji nas prati iz Kaknja, Zenice, Sarajeva, cijeli BiH, dijaspori. Zainteresirali ste evo na Raju i onu koja je muslimanska i koja nije muslimanska? Tako je, naravno, ima i oni koji nisu islamske vjeroispovijesti, ali o kojima je drago, jer ovo je bila i svojevrsna tradicija u Kaknju. Starije generacije to znaju, znači prije nekih možda 50 godina, pa jedan period nije bilo, pa smo mi eto nekako prije 6 godina to na ovaj način vratili, pa je poslije toga i ovaj gradski top, glavni 2-3 godine poslije nas. I on se aktivirao, sve u svemu lijepo. U tom live-u, da se nadovežem samo, družimo se, selamo jedni drugi, pućujemo dove jedni za drugi. Jednostavno, jedna lijepa, prelijepa prediftarska atmosfera koju vjernici, odnosno postači mogu osjetiti. Hoće nam usput domaćin malo pokazati kako pripreme vrši? Dok nam nije potpalio idemo na mjesto ispaljenja. Lijep pogled ovdje vidimo i naše sve državne, vjerske, sve imamo. Tu nam je naša lijepa džamija. Nara. Imate i trećeg člana, jel? Imamo trećeg člana, našeg Našida, ali on je večeras opravdano odsutan, znači... Jel pobjegao od kamere? Nije. Na iftar, Nije pozvan je na iftar. Tako da... Možda se reko ne voli snimat, otko zna. Nije pozvan je na iftar. A imamo Envera Brkića koji povremeno dođe. Dakle, rekli smo, ovo je sve ručna proizvodnja. Sve ručna izrada, bezopasno. Gledali smo da mogu djeca biti tu. Šta sad radimo? Evo da malo pojasnimo interesantno ljudima da... Punimo topove, evo mali smo napunili, tu je fitilj, tu se potpali. Sad idemo na veliki. Baš lijepo izgleda ovako u paru ovi topovi. Tradicionalno. Pa htjeli smo da mali ostavimo, da iz njega više ne pucamo, ali eto svi pitaju i za njega. Pošto je on prvi, on je naš mezimac. Bilo je razni dogodovština s njim. U testnoj fazi pogotovo. Na koji način? Pa bilo je iznenadni eksplozija, mi se nismo nadali toliko da će toliko puknuti. Pa je bilo i prepadanja i prevrtanja topa preko glave. To je bilo baš testiranje, ne znamo kako će eksplodirat, kakvi će biti efekti, sve i pozitivno smo se iznenadili, onda tu nam još više volje i želje dali da ovo još usavršimo. Samo je Hinzo bio. Hinzo naš koji maksu selamimo, njega i njegovu hanumu koji su sad u Americi. Buraz Hinzo koji u Americi i njegova hanuma Senada isto nas prate. Evo po selam ćemo, gledat će sigurno. A on je u početku bio s nama redovan. Aha. I tako idemo selam. Koliko imamo vremena još? Još 13 minuta, pa za neki, trebamo jedno 3-4 minute prije mi krenemo s live-om. Pa ako krene mogu ja šerovati na svoj ovamo profil, nije problem. Naravno. Evo Eki, možeš nam još samo reći, rekli smo koliko već dugo tradicionalno ispucavate, ajmo reći ovo je tradicionalno jedno mjesto, evo vjekovjećit ćemo i preko portala putem video snimka i to nam je želja bila, jer su neki već se javili korisnici, vidjeli smo tamo da je bio im je interesantno da se to snimi malo drugačije, da se to malo prikaže kako vi to radite, evo mi smo došli da snimimo to večeras. Neka ste, nama je drago da ste došli,
ovo je već, kažemo, 6. godina, znači puta 30, znači već više od 150 puta ovi topovi su znači pucali i pucat će ako Bog da još, koliko budu ispravni, koliko nas Allah poživi, da se zajednički radujemo Ramazanima i iftarima. Ono što je specifično, što mi radimo, a ajde da druge topčije ne radi, mi obično i za Bajram, znači ujutro kad se vratimo iz džamije, u znak radosti, znači Bajrama, ispalimo ove hice. Također kad su Mubarek dani, dana Arefata i dana Šure, kada se posti mitat, znamo kada nastupi zalazak sunca, odnosno akšam, znači označit nastupanje akšama, odnosno iftara za one koji su te dane dobrovoljno postali. Obilježavate tradicionalne muslimanske datume? Da, znači te datume, bitnije datume, Ramazan obavezno, znači Bajrami, dana Arefata, kada mnogi posti dana Šure i tako dalje. Mnogi ovdje s vremena na vrijeme dovedu svoju djecu, njima je ovo zanimljivo, da vide znači te topove, iz same blizine, pa nekad im dozvolimo i na neki način da učestvuju u potpađivanju, ovi koji su malo stariji, iskusniji. Pa evo, gdje nabavljate streljivo, nisam pitao. Nabavljamo u ovlaštenim prodavnicama, znači uglavnom u BiH, znači u prodavnicama koje prodaju pirotehniku, tako da, to je to. Nisu to je neko napisao na jednom mjestu, nisu petarde, nisu. To je bila jedna tajna u početku, su se znači mnogi pitali i nama je bila velika dilema, kad smo sve isplanirali, šta koristiti, znači, da bude i bezbjedno i da da efekat, znači, da se čuje pucani, da bude vatra i dim i sve. Svakako. I onda smo opet došli na ideju, pa se desi između 2 Ramazana da određene marke, ajde da kažem, streljiva nestane, nema kupiti, pa onda testiramo opet, kupimo neko koje je slične jačine, jel tako? Uglavnom, snalazimo se na sve načine. Tako da, imamo dovoljno municije do kraja Ramazana, ne moraju se brinuti. Tvojim sjajem obasjan, cijeli svemir razdragan. Ko ima želju? Ko ružičnjak nasmijan. Naučio si i live puštati, jel? Ej Mubarek Facebook. Ramazan. Tvojim sjajem obasjan, cijeli svemir razdragan. Bude ovako korisnika dosta. Bude. Navikli se, Ružičnjak Nama je najbitnije da nas čuju ovdje, ali eto ovdje koji sela, mi to nam je bitno da što više selama pošalju. Evo već neka djeca je stigla. Večeras su na odbojci, još naše glavne, Sara, Ajša, Neđla nam pomažu, znači one nam asistiraju, ali večeras imaju trening, znači, tako da će doći kasnije poslije iftara. Večeras smo ja i Jasko tu. Nubio ga. Znači 29, koliko ima još 6 minuta. Stvari 5. Zastava, sad snima javlje. Sad jesi razaprijelo. Evo ga, još 4 minute. Kakan Info, Maksul Selam i pozdrav svim pratiocima tog portala. Vrijeme iftara večeras u Kakšnju, 19 sati, 29 minuta. Sa vama večeras ekipa, Jasko i Eki, ostatak ekipe, opravdana odsuda, neki su na iftaru, neki na treningu, ali šta je tu je? Maksul Selam za sve naše kakance, posebno postače, Zničane, Sarajlije, Bosance i Hercegovce,
našu rodbinu koja je u dijaspori, u Njemačkoj, u Americi, naše prijatelje i sve ostale. Vamo. Još, 5, hvala. Fakat je! Mašala! Inšala! Tvojim sjajem obasjan, cijeli svemir razdragan, ko ružičnjak nasmijan, hej Mubarek Ramazan. Veliki selam koji nas redovno prati, kao i Mehmedu Vejspajiću. Večeras imamo dosta pratitelja, ali večeras ćemo slušati Efendiju i prijateljan iftar svima. Ono što je još karakteristično za kakanske topčije džemata Luka, mi svake godine pravimo jedan naš tradicionalni iftar topčija. Tu nam uvijek pomogne, znači spremi nam, počasti nas naša nerka da je Allah nagradi. To je ekipa, znači naša, vidjeli ste nekad nas je dvojica, nekad više, ali barem jednom godišnje se okupimo i pozovemo sebi još neke bliske ljude, zajedno iftarimo, znači u blizini topova. Tvojim sjajem obasjan, cijeli svemir razdragan, ko ružičnjak nasmijan,